Haga jingle kai EFL Championship semi-final second leg happening ke Leeds United Persia ikan Norwich City. Haba Paisha ke jingle kai semi-final ke Leeds United kala khore ke 6 job adin bagalala berbelim sok ikan Norwich City ta saulanot badleng bagan ke jing job ke Leeds United kala yo Rung shika final jongga EFL Championship menta ke Samoy. Haga jingle kai Saudi Pro League happening ke Al Khalij Persia ikan Kenhun Benzema ke Al Itynnad. Haga nega jingle kai paro arflik Kenhun kia khai ta mar shigol. Ya ke shigol juga Al Itynnad layo ben Thep haga menit ke basau peusan plus lai leng bau Shangeti. Bari ke shigol juga Al Khalij layo ben Thep haga menit ke prap ruway leng bau Sheriff. Haga jingle kai La Liga peringkat Real Sociedad Persia ika Valencia. Haba Paisha kena jingle kai ke Real Sociedad kala khore ke 6 job hadin bagalala ben film ika Valencia na shigol lanot. Bari ya kena shigol juga Real Sociedad layo ben Thep tang Marias tang ke jingle kai kata haga minit ke balai leng bau Silva. Haga wei par ke jingle kai La Liga peringkat Almeria Persia ika Barcelona. Haga nega jingle kai ke Barcelona kala khore ke 6 job Shabar na layin hadin bagalala ben film ika Almeria da Arlanat. Bari ya gini ki Argol juga Barcelona layo ben Thep leng bau Fermin Lopez haga minit ke bekat sau bad haga minit ke batriu peuniau. Haga jingle kai Swami Vivekananda under 20 happening ke Meghalaya Persia ika Maharashtra. Aba Paisha kena jingle kai ke Meghalaya kala yo bet hijar nengkong haga minit ke baar penriu leng ba ke penalti bala kenjat dau meban aibok harbutna. Badai lama kena shigol ke Meghalaya kala tamha ke kelas step dai wailanot. Badah ke kela mit ke Meghalaya kala yo biang men Thep ke kul ke baar leng ba ke Freekick ke ba Itynnad bha bala kenjat do yasan bok bu phang haga minit ke ba pra pheu a. Badai la bagini ki Argol la penong ya ke Meghalaya bagan khori ke 6 job haga ni ke jingle kai da Arlanot. Henry Watt la ke Meghalaya ke job ya ke jingle kai kala tu Rung shaka quarter final namar keduna live point ya ke Mizoram kabeli yo Rung shaka quarter final.